awukwazi ukuthi ngenza umzekelo ngizebeka kanjani ngeke ukwazi ukuthi ulwa kanjani ngento ohlulekayo ukuyivika because kuyenzeka ukuthi uyaphosa ufice naye umuntu evikile because awugayi wandawonye awumbi wandawonye nokugaya sugaya ndawonye singawemba ndawonye kodwa ukuthaka kwethu ngeke siwuthake ngendlela efanayo so uzothola ukuthi izulu ngithi khona izulu ozothola mhlambe lamazulu kube khona izulu lamaXhosa kube khona izulu kunokwehlukana kunokuhlukana kuzothola mhlambe elinye balikhandela mhlambe emfuleni elinye balikhandela entabeni elinye bayakhona ukuliphehla ngisho angaphuma manje umuntu emotweni alikhafula kuthini so ayahlukana kuya nendlela nawo abawakhanda ngayo yabo so ungathi wenza leyo kanti wena kumele ube fit enough nawo ube strong ukuthi njoba ngenza le nto le mangingathola umuntu nawe uyabuyisa ngikhona ukulivika njoba kwesinye isikhathi endaweni ezike emakhaya ke kuyadlalwa ke nangalo so mangabana abalapha udlala kanjani ngento eyingozi kangaka abanye ke bayakwazi ukuthi because yabona emhlabeni kunezinto kunabantu abangathandi kwesinye isikhathi abangayithandi mhlawumbe relationship onosuku kuyona ba end up sebefaka izichitho phakathi kweni since sebona ukuthi hayi le ntombazane le isiyaphumelela ngiyamthatha lo mfana lo ahamba izinyanga asebenzise izikhafula afanele le ntombi yakho kwala kusuka lapho asebenzise izichitho ukuchitha wena mfana ubukade uzitshela ukuthi umuntu wesifazana naye ungishiya ngoba engasangithanda ngoba nake se right hayi ngoba kunjalo sekukhona omunye okuhambela ngaphambili ozama ukukunyundela osekugijimisa limit angithi wena uhleli angisho wena siwaqa izolihlela so abanye abantu abakholwa ukuthi leya nto isakhona insizwa mangabe ilifaka nakuyona bekhona elingena ngemuva isicupho kana lesike kuzuqhubeke uye phambili nawe khona into ephushayo ngemuva kuwena but ukhona owesilisa olalele ekhaya njengamanje uthi once walifaka it's a problem because vele angifuni ukuthi lize lingene uthi nje ngifuna ukuya lapho guys angithi izicupho njengoba ngiyathi zihlukene mayiqamba nje ethi uyalifaka nakuyena khona elingenayo ngemuva kuyena so nje kuba khona into kanjalo khona nazi icupho ezikanjalo lezi ezihamba nezilwane lezi ezihlalisa emathineni khona ngisho nomfazi khona izinto ezithile ezenziwayo ukuthi zimgade so ngifuna ukuyenta into kanjalo ngesingene deep kodwa lapho so sengisho ukuthi nakho lokho ukuthi angazi alifaka ilelo lokuthi mabaqala nje umthinta amabela vela zimoshela yes vele kuguquka isizwe nje into beyimanje kwala angabambeka vele azimoshele khona la so angeke kusaba kuhle ubani ozemoshela wesilisa noma esifazane wesilisa why ungayimoshakaleli owesifazane ngoba phela owesifazane akumele azazi ukuthi nginomuntu wami kodwa ehambe yongena endlini yomunye umuntu kwa ukuthi mawucupha umfazi phela ngeke uze umuntu manje ngiyakucupha nina bengezengeze nina bakwaMdlokombane Vukudla amadoda hawu sesifikile sigalelekile bakithi sisendlini zombuso TRC TV kwithemba lapha ke podcast siyazi ukuthi nina nihlezi nenathi ngasonke isikhathi nisinika isupport kuzo zonke nje ifundazwe siyabingelela ingakho sihlezi sikhona sithi bakithi sithokozela ubukhona benu ngoba nina nenza umehluko if you have your own personal business you can come to us sizoku-advertisela lona sikuthathe nawe sikubeke ezingeni elikhulu kodwa ke siyakubonga ukuthi ke uyingxenye yomndeni siyakhuleka ke kuzo zonke ifundazwe namhlanje sinomelapho wendabuko umfana sasemncane kakhulu umfana wenzululazi phansi le mabhacene qhawela kithi siyabingelela asithembe niyaphila mntamkhulu singanene khawo sesiphinde safika sasiphinde savela sibonga ukuthi siphinde sahlangana kade bezibuza abantu bekubuza futhi usho ukuthi bathuphi lo mfana omncane umthatha so bese savela ke ebantwini sisakhona futhi siyaqhubeka futhi lisaqhubeka uhlelo sisazobaphilisa sisazovusa imizi yabo bathi umfana omncane umfana wenzululazi ubani umfana wenzululazi mhlawumbe umuntu ongamazi uDr Phungula phansi emzimkhulu ngaphasi kwezintaba zamabhaki noba izanga kozunina uma ipheke ithula abadusoka le ntombi belapha abathipha abafanele sebeshikile inyamazana suka so kehla suka khona mina emzimkhulu kodwa nje manje uDr Phungula usengapha ngaseTsakala ukusondelela abantu uma bethi impande wayifunda emakhehleni wayincela wayidla namhlanje uma kukhulunywa ngempande kukhulunywa ngawe iqobo lwakho sengiyayiphila mntamkhulu ngisho lento uqale uyenze end up esoyiphila ngiphila yona mina impande because ngila engikhona true yona
yeah so ihamba kanjalo ke Ngonyama. So obviously you graduate kulento yempande. Yeah. Ngoba ngike ngakhuluma nawe wathi even Sibiya I can get an opportunity ukuthi ngiphindele esikoleni mina ngiyilapho ngiqhubeka nempande mina. Yeah, because lento yangikhipha esikoleni, yabona. Yeah. Abanye abantu abayi understand lento ayina age. Okay. Ya understand mase ukufikile lo moya wakukhungatha wafike waphila kuwena usuku sengasenayo choice because izinto zakho kuyenzeka zibuyele emuva if wena uphikisana nawo because upowerful vele ukudlula wena. Yeah. Kakhulukazi ke makuthiwa ungenwe amagedla. Yeah. So ngongena ubugedla kunzima kakhulu ukuthi ungaphikisana nobugedla. So abanye abantu bayazibuza, hawu lenkwenkwe lena lo mfana lona ngiya kanjani emfaneni omncane uzokusiza kanjani lo mfana lo. So ngihleli ngikusho ukuthi ayihlabi ngakumisa. Yeah, so ikanjalo ke hlalama. Mfethu ngifuna ukuthi halambuzi kancane ngithi hulukuqunga le ku comment section from i previous episode ngithola lapha na LinkedIn mfoka Mkhize uthi kimina ngeke isebenze lento yakho yezulu angiboni ukuthi ingasebenza kimi. Uthena nje izulu ngelisebenze kuyena nokuyinto mhlambe ayibeka nje ukuthi akwazeke ezweni lonke ukuthi yena nje izulu no ngeke ngisho ngalidumisa manje ngeke limenze lutho. Ku right for yena lokho if yena so akwa experience before ukuthi khona umuntu akwamzama ngezulu la ngenzeka or mhlambe ukholelwa kakhulu emcina amsebenzisayo according to ukuthi amqinise ku right for yena ukuthi akusho lokho and futhi siyakukhuthaza kakhulu right kakhulu amadoda afana naye ane self confidence and futhi azethembayo umendoda vele kumele uzethembe ngiyane kuthiwa ke kunabantu ekuthiwa uThomas abakholwa ngokubona mina lokho akushoyo angikuthatheli anigqizi iqakala yabo anginandaba nakho cause angeke ngize ngidumise izulu ngiprovele yena angenzi into just because of ngisuke ngifuna ukubuka noba mhlawumbe ngisuke ngifuna ukuprovela someone kodwa nje khona izulu vele uliphethe likhona vele ziyakhala vele mos uyu nje manje uma ngakubhayizela ungathi nje 1 2 ayikho kanjalo leyo lento ayikho kanjani lento kanti lento yezulu wena khehla lami ikanje noba mhlawumbe into yomuthi angisho moyinikwa knowledge noba ngizoyibeka kanjalo moyinikwa information uyafundiswa ngayo ukuthi lento le uyisebenzisa esimeni esikanje na kanje ifana nesibhamu lento yabo inemigomo yakhona because if uzothatha izulu ushaya umuntu angisho kwamela ugezi isigodlo sakho ne umuntu masehambile mhlawumbe zonke izinto ezikanjalo so akuyona ukuthi ngokukunyathela nje umuntu uthatha izulu wena uyashaya cabanga bangaphika abantu ongababulala if uzoba ihlongandlebe phela nale information nalamabhuku la ingaka amanye amakhehla egcine efa engabanikanga abantu ulwazi gcina isikhwama sakhe efa ngashiyela umuntu ngobani bayabheka ukuthi mangimnika lo muntu lento uzoyiphatha kanjani bafunda umqondo wakho kuqala. Ya understand yawusa uzothola ukuthi kwesinye isikhathi ikhehla beli ngizothini linyanga ne uthola ukuthi isikhwama ligcina selingasamniki noyedwa la ebantwaneni liyonika umzukulu uthola ukuthi nomzukulu naye umlanjwana kodwa ikhehla bese lizonika yena because libona the way engakhona yabo so lo moya bese uthulela lento kunzima even though ukuyibalekela angakumbike leyo bugedla ayibalekeleki kalula because izinto zakho instead of ukuthi zikhuphuke zishona phansi amanye umuntu uzozibuza umfana wayitheni lo omncane kangaka uzoqhamuka sekukhuluma ngezinto ezijule kangaka so bayangifonela vela ayiwathula kangaka abanye bazofuna knowledge mos bafuna ukufunda ukuthi okay lento uyithotha phi kanjani nani into ke uqale uyifunde ubese uyenze end up ke manje mase ukhulile kuyona usuyiphila mhlawumbe khola kithi ukufunda impande emakhehleni amadali ingwevu kukulekelele kangakanani mfethu kuphakamiseni umsebenzi wakho kungikhulise entweni eziningi even ngisho umqondo bangivulile umqondo because mina ngimncane ngokweminyaka kodwa ngiphila impilo yabantu abadala kunezigaba engizidlulile yabo even if manje ngisho nginomfazi but ngisasemncane nginomuzi nginomfazi kodwa ngisasemncane nawe akakufundisa impande kuphela akufundisa nendlela yokuphila because into ebalekile kukhona konke idiscipline kumele ube discipline and futhi ukwazi ukuthi ube necontrol empilweni ube nedirection ukwazi futhi ukuthi ube neclue yabo bese ube nepotential izona izinto mina engingazisho ukuthi izona into abangifundisile zona babese bangiyala futhi nokuthi njoba sikunika lesi sixhobo sizokuphilisa sikuvikele sikukhulise sikucebise uzungathi mase ucebile ubukile abanye abantu phansi mangabe uyinyanga umuntu wabantu and futhi kumele ukunderstand kuyiwani ukuthi uyinyanga mangabe usembumbeni awukwazi ukuthi mawuhamba la emgaqweni kumele uzikhukhumeze ufuna ukusatha just because of wena uphethe into enkulu kuyane kuthiwe umuntu akaziphakamisa uphakanyiswa
imisebenzi yakhe. So nabo ke labo uzothola ukuthi umuntu uzoqhamuka kakhulu mina ngawungenzela utho so asifunele it's not like ukuthi senzele ukuprovela yena. You understand? Kunesidingo lapho obonayo ukuthi izulu kwamele ukuthi ulisebenzise khona kunala ubona khona ukuthi asikho isidingo mosla. So ihamba kanjalo. Kodwa nje umuntu megadla ngezulu yakhona ukulivika futhi mhlawumbe liphindisele emuva. Injena phela lento awukwazi ukuthi ngenza umzekelo ngizebeka kanjani ngeke ukwazi ukuthi ulwa kanjani ngento ohlulekayo ukuyivika because kuyenzeka ukuthi uyaphosa ufice nayo umuntu evikile because awugayi wandawonye awumbiwa ndawonye nokugaya sugayi ndawonye singawemba ndawonye kodwa ukuthaka kwethu ngeke siuthake ngendlela efanayo so uzothola ukuthi izulu ngithi khona izulu ozothola mhlambe lamazulu kube khona izulu lamaXhosa kube khona izulu kunokwehlukana kunokuhlukana kuzothola mhlambe elinye balikhandela mhlambe emfuleni elinye balikhandela entabeni elinye bayakhona ukuliphehla ngisho angaphuma manje umuntu emotweni alikhafula kuthini so ayahlukana kuya nendlela nawo abawakhanda ngayo yabo so ungathi wenza leyo kanti wena kumele ube fit enough nawo ube strong ukuthi njoba ngenza le nto le mangingathola umuntu nawe uyabuyisa ngikhona ukulivika njoba kwesinye isikhathi endaweni ezike emakhaya ke kuyadlalwa ke nangalo so mangabana abalapha udlala kanjani ngento eyingozi kangaka basuke betestana mos yabo because nakhona ebunyangeni kuyaxatshana but most ke yezinyanga lezi zaqala zazingavamile ukwanda ngomlomo zazimazixabeni izinyanga uzobona nje nawe izulu lizoshintsha kuzohlangana izulu mhlambe ubone ginqa imoto yomunye so yona indlela kwakuliwa ngayo suke kuthestwana lapho kusuke kukhona ukugejana okusuke kukhona so nabo kuma bekunika leso sixhobo because bayazi ukuthi kunama consequences akhona ebunyangeni abakunikela ukuthi wazi izulu for ukuthi uhambe ushaya abantu kunezinto ohlangabezana nazo ebunyangeni ziningi kakhulu izizokutshena ezinye abanye beyinyanga nabo ukuthi abasebephezulu ukuthi badlule la akululanga nje ubucabanga gender based violence mfethu ikhona eNingizimu Afrika mhlawumbe nangaphesheya kuyilwandle abesilisa babulala abesifazane kuthola ukuthi owesifazane umenzele konke umfundisile wamisa university washintsha impilo yakhe complete yaba right nangowesifazane njengamanje right usiyasebenza ekugcineni akasakubona wena njengendoda umenzele kodwa yonke into mfethu ithini mfethu kuwena mhlambe into njengomelaphi wendabuko ukuthola ukuthi owesilisa ugcina esehlukumeza lo wesifazane engingakusho nje kunje wena mntakamkhulu ezinye zezinto thina abantu abamnyama sishawa into encane sigcina sesingasafuni ngizothini ukuxhuma ebantwini sebelihambile libanga lempilo yabo because if uzokhumbula kahle kunento ebizwa ngokuthi idliso angizwa awiphinde mfethu awiphinde le so asifuni ukuxhuma kakhulukazi labantu sebeyihambile lendlela alright laba sebebadala because if uyaqaphela mase uthatha isinqumo sokuthi umuntu ukhiphe imali zakho imali oyiphiwa amathonga kini usuyaqala manje uyamfundisa umenzela konke nawe kumele ucabange ukuthi lo muntu egcinene umuntu uyovuka kuyena ngelinye lamalanga uyokushintshela so kunento esibiza ngokuthi idliso kunento esibiza ngokuthi isicubu it's not like ukuthi mawudlisa umuntu usukumdlisa ngoba nakufuna ukuthi umhlukumeze ukumdlisa usuke wenza indlela yokumbamba ukuthi angabisanyakazi njoba sospende kangaka kuyena lo muntu akangabisanyakazi uyabo abanye ke bayakwazi ukuthi because yabona emhlabeni kunezinto kunabantu abangathandi kwesinye isikhathi abangayithandi mhlawumbe relationship onosuku kuyona ba end up sebefaka izichitho phakathi kweni since sebona ukuthi hayi le ntombazane le isiyaphumelela ngiyamthatha lo mfana lo ahamba izinyanga asebenzise izikhafula afanele le ntombi yakho kwala kusuka lapho asebenzise izichitho ukuchitha wena mfana ubukade uzitshela ukuthi umuntu wesifazana naye ungishiya ngoba engasangithanda ngoba nake se right hayi ngoba kunjalo sekukhona omunye okuhambela ngaphambili ozama ukukunyundela osekugijimisa limit angithi wena uhleli angisho wena uhleli so kumele wazi ukuthi emhlabeni izinyawo zimbili ne kuno right kuno left kumele wenze izinto ezi right uphinde wenze izinto ezi wrong lezi zinto ziyadingana ngaye ngathi mangiyibeka ngathi ayikho into right ayikho into wrong because kulo osuke yenza isuke right but kulo osuke yenziwa kuyisuke njani wrong so into eyedliso mina ngiyikhuthaza mangaba sikufika lapho because if uzokhumbula kuqala amakhehla kuqala ayingakhulumi yabo kodwa abafazi babehlala emakhaya uthi mhlambe uzohamba iminyaka yabo ahlale egolaphunguke kodwa still umngakhe aqhubeke ahlale angahamba ingakho ukuthola ukuthi manje sekuyimukwa nje abafazi sebehamba insizwa azisafuni ukuthola lesi sipikili khona into umzi nomuzi unesipikili sokushayelela
umfazi yeah uma indoda awuhlali uyaphuma umfazi wakho mina ngiyana ngisho ngithi noba ngaba sekuthiwa ke manje awumdlisanga umcuphe phela ukuze bengazodlalela kuyena mfethu lezi zinto zihlukene ukudlisa nokucupha mfethu ngicela ungihlukanisela lapho mhlambe ngendlela yakwaphungulo ukuthi wena usebenza kanjani ngoba nginokuyizwa into efana naleyo kodwa ukuthola ukuthi incazelo ephelele angiyitholi yeah ukudlisa nokucupha yabona masikhuluma ucupha nje unkosikazi wakho kona izicupho zihlukena ngisho ngizokwenza umzekelo ngalesicupho lesi esingekho dangerous noba mhlambe esi right ngizosho njalo kodwa sikhe wrong futhi iyana nokuthi wena lo muntu osekuhlukumeze kangakanani so mawuqala uthi mhlambe ufuna ucupha umngakho kokuqala umngakho akabe nesidima akahlonipheke nendoda icabange kaningi ukufikelela kuyo abethandeka futhi at the same time but kunalabantu ozothola ukuthi elwasi singaze ngamthanda kodwa manje asinde yabo indoda icinga kaningi ukuyakuyena noma sefikile futhi indoda imnukile kabi yabo vele bengathi inuka kabi nje indoda yabona ke lapho usuku usumbambile ngempela usuku umcuphile lapho kuphinde kuzoba nesinye isicupho awungadluli lapho mfethu akuhlale kancane ngifuna umnukela kanjani like yini lekusuka usebenzisile ukuze mhlawumbe efike kuleso sigaba so nakusayisicupho naso leso angisho manje uthola ukuthi naye umuntu wesifazane uzofikela ulukulu kangalazi dinwe nje manje ukuthi hayi ayifuna lo nto yabo uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzothi mangabe seta uzothi kodwa ngibe rude kulwa muntu bengingameli ukuthi ngikhulume ngale ndlela yabo wonke umuntu wesilisa ofikayo nje kuyena kwazi ukuthi ekulwa mama kudlalelwa yabo usuku umcuphile kodwa ngendlela eright sibuye size la kuleli ke manje isicupho lesesinya lesesenza ukuthi once waqa izolihlela so abanye abantu abakhola ukuthi leya nto isakhona insizwa mangabe ilifaka nakuyona bekhona elingena ngemuva isicupho ke nalesi ngeke uzuqhubeke uye phambili nawe khona into ephushayo ngemuva kuwena but ukhona owesilisa olalele ekhaya njengamanje uthi once walifaka it's a problem because vele angifuni ukuthi lize lingene uthi nje ngifuna ukuya lapho guys angithi isicupho njengoba ngiyazi zihlukene mayiqamba nje ethi uyalifaka nakuyena khona elingenayo ngemuva kuyena so nje kuba khona into kanjalo khona nazi icupho ezikanjalo lezi ezihamba nezilwane lezi ezihlalisa emathineni khona ngisho nomfazi khona izinto ezithile ezenziwayo ukuthi zimgade so ngifuna ukuya entene kanjalo ngesingene deep kodwa lapho so sengisho ukuthi nakho lokho ukuthi angazi alifaka ilelo lokuthi mabaqala nje umthinta amabela vela zimoshela yes vele kuguquka isizwe nje into beyimanje kwala angabambeka vela zimoshele khona la so angeke kusaba kuhle ubani ozemoshela wesilisa noma wesilisa why kungayimoshakaleli owesifazane ngoba phela owesifazane akumele azazi ukuthi nginomuntu wami kodwa ehambe eyongena endlini nomunye umuntu kwa ukuthi mawucupha umfazi phela ngeke uzumuntu ethi manje ngiyakucupha ngeke thina silwana nabantu abadla abafazi babantu umfazi usheliwe baqoma siyavuma kodwa lo uya kanjani umfazi womuntu uyahlonishwa yabo lokho nje kukhona bese kuzoba yilokho ukuthi yabonake lapho kusuke sengasadlala hayi yabona umngakho masombambile ukuthi uyafeba uyaphika phela lesi sicupho lesinami engisithanda kakhulu ke mina because mina yami inhliziyo ayisekho sengayinikisha angisenandaba nokuthi umuntu kanjani because emhlabeni abantu bayadelela bayabheda abantu so lesi sicupho lesi namuntu yamkhulu babe sisikhanda senzele ukuthi once waqala walifaka akafele kuyena umusu umbambile waphika usumbambile uyaphika ngithi le ndoda ayiqhumele kuyena yabo kuneyimpane nje ekhandwayo ukuthi le ndoda ayithini ayiqhumele kuyena yabo uzicaba nje la uzungeza inkaba bese wena ulala naye walandela omunye uyoqhumela kuyena hayi ukuthi ambambe ufike akaqhumele kuyena khihla igazi ngamakhala yabo esinye ke isicupho lesi sokubulala siyabulala ke leso straight ke leso ukuthi umuntu ukuthi leyo nto leyo into ethi sengikhathele kwa uyena ngifuna ukumprovela ukuthi angaphinda acabange so njengamanje mhlambe ukubheka because ngikhuluma njalo ngomuntu wesilisa ofundise umuntu wesifazane kanzima ngemali yokugcina wamthatha wamenza umuntu kodwa namhlanje usembona njenge nothing wena mhlawumbe ungakhuthaza ukuthi ngoba uthi wena yo advise umuntu akadliswe ukuze mhlawumbe kungaze kubulawe umuntu isiphi mhlawumbe idliso noma isicupho ukuthi mhlawumbe for kuleyo reason mhlawumbe singasebenzisa sona
Mangaba ukuthi yazi enye into simele siqasisi sibheke ekuthenini yena usamdinga yini. Okay. Because asifuni ukuthi wenze into zobe sekusazi uzisola ngayo. Noma end up relationship yakho seyingasabi right just because of wona ukuthi wenze yabo. Yeah, if so ufuna angithi khona umuntu obona ukuthi lo muntu sengimoshile senge right sengifuna nje ukumbonisa abantu. Yeah. So yakwazi ukuthi nje nalezi yabo masofuna ukumpanisha. Uthola nje iphenti lakhe. Masofuna ukumpanisha. Thola iphenti lakhe uhambe ukhanda lesicuphe esikhande esidulini ukuthi opha impilo yakho yonke azazace ophe nje impilo yakhe ngeke aphinda lenze ucansi lapho ayisikhathini impilo yakhe yonke usuyamphanisha ke lapha kodwa samfuni ayikho indoda engangena mhlawumbe isimo uma sisinjalo omunye umuntu uzothi ayi ikhonto engekho right man nami ngiyaphuma manje ngiyakusikhanda amayeza kukhona ngiyovala lento because ngiyabona kukhona izimpala yabona njengoba ngikuchazela ukuthi kufuneka kunezimpande ezifuna abambalwa abantu esebejulile ebunyangeni ngizosho mhlambe igayeni sebembala sisekhona ugqwaqwa lento sikhuluma ngento ejulile engingalulanga yazi ukukhona imithi ekulula ukuyifaka but kuyilapha engingakuthatha mhlambe for 6 years uhambe egugu isicathulo ifune lomningazi walento kade eyikhandile yabo so lapho usuke sewudiscipline lapho usuke sewufundiswa abantu uyabo ngoba phela lezi imali lezi insizwe ezisebenzayo ziwanikwa amathongo akubo nazo so awukwazi ukuthatha umnotho wasekhaya bese ucabanga ukuthi wena ngizothula nje kanjalo instead of ukuthi ngithatha imali ngihambise ebazali bami ngiyinika wena usucabanga ukuthi uhlakaniphile sekumele ngikudisciplineke lapho uyabo mnumzane akuselulanga so izoleza icupho lezi wena mntakamkhulu ezikhona zikhonelani ke hayi ukuthi bahlukunyezwe hayi ukuthi kudlalwe ngabo yabo abacushwe baqiniswe badliswe siyabakhanda umfazi uzikhandela wena kulesikhathi samanje umuntu yabona nje ngiyane ngisho baye bafike lapha endumbeni ngisho athi ngiyamshiya uyafeba ntondoni ngidlalela la yabona mangabe uhlala emkhukhwini uvuza umkhukhu ungawushilo lo mkhukhu lowo bheka ukuthi naku la kuvuza khona uphasele lapha ulungise beyilento oyifunayo yabo umuntu uyamkhanda beyilento oyifunayo because kunabantu othola ukuthi uhlukana nomuntu esamthanda kodwa umiyeka ngoba kunezizathu ezithile uyakwazi ukuhlukana nomuntu umntakamkhulu usamthanda usozothi yakwenye relationship inhliziyo yakho isivele isiphukile naye loyo yakuyena uzomfica naye nenkinga zakhe yabo so if wena uzoshira relationship okuyona just because of unomqondo wokuthi hayi lo muntu uyabhet naye lo yakena mhlawumbe uzofica kuwes you understand awukwazi ukulokushintshanisa abantu balungise mlungise abelento oyifunayo ucathi kuthena abanye abantu behleli kahle emizini yabo yabona indoda ngishisa emsebenzini idonsa ifone ilunch udlile mama wara yabo noba imali ayithola into yokuqala efikayo kuyena ukunakekela izingane zakhe nomfazi wakhe uzokhumbula ukuthi sengiyiphetha lenkulumo uzokhumbula ukuthi isono samadoda sivela ngani ngokubona kodwa egcineni ngeke uzumvala amehlo uthi akangabi namehlo usazoqhubeka thini abone wena if ufuna indoda yakho ibe ilento oyifunayo isebenze ibe right kodwa ungayihlukumezi nawe wesilisa nawe umuntu wesifazane mangabe usumthathile akuchaza ukuthi manje usegqumekile khona amadoda lento oyibonile nayo azofika ibone understand so according to into kanjalo into normal mos kuyenzeka 16 years awona sebehlelile amove on omunye bahlukane divorce so nje avoid lezo zinto ezikanjalo hambani inyanga noba nisezanga kuphungula mina ngikhuluma lokhu ngoba ngithi ngifuna beze kimi zikhona ezinye inyanga ezigayayo nazo hamba inyanga kini ukwazi ukuthi uthole lezi zinto ulungise umuzi wakho imizi nje ichitheke ngoba anifuni ukubuyela kwimvelaphi yenu because lento lesiyenzayo isintu lesi yabo njoba nathi sisebenzisa amakhambi wesintu sisaqhubha sona isintu so kwayile nto ukuthi mangabuzeka kumele uhambise inkomo kusayisinto angisho soqhutha isiko nakhona kwamele kuthini gqoka isintu ntontontoni imishado yesintu wara kusaqhutha isiko nayo ke leyo muthi isawukubamba isiko lokuthi njoba sewuthathe isinqumo esikhulu kangaka because isinqumo esikhulu ukuthatha umfazi isinqumo esikhulu kangaka ukuze le nto yakhile ingabhidliki kwamele ibe nesesekelo I understand into ezokhona ukuthi iprotect because even though kuma family members la wakhona la kukhona abantu abangayithandi abazozama ukufaka ushape mhlawumbe izichitho in but if umuntu wakho umdlisile nazo lezo izichitho noba zingafika zinganixabanisa kwesikhashana but akululanga ukuthi athathe isinqumo sokuthi manje uyolala nenye indoda because icala lokulala noba mhlawumbe mangabe indoda
akulula ukuthi liquleke because aliquleki kalula because umuntu wesifazane wanzwala nenye indoda angeke besaba normal useyaqhathanisa useyaqhathanisa if wena wenzi kahle lapha le ndoda yenze kahle akululanga ukuthi angahlukana naye because khona la anganeliseki khona kuwena which means usenza njani manje useyaqhathanisa yeah mfethu nabesifazane njalo abakhona abahlukumezekile kuthiwa ukuthi unendoda nje engakwazi ukuyiphatha indoda engakwazi ukuhlonipha ukuthi mina ngonkosikazi nginezingane nqwaba angisho kanjani mhlawumbe abanye banomqondo ukuthi angisho ukuthi kurongo ngakumbe la ngakuzulu kanje banomqondo ukuthi noba ngazokana kangakanani kodwa ukushela ngeke uzuyeke indoda uzoqhubeka kushela so angisho ukuthi kuyiphutha ungangizwa kabi kodwa ibhlungu leyanto ngoba umthatha umntana abantu ngoba thina sinomqondo ukuthi mangabe usuthatha usufuna ukushiya usufuna ukudlula kulesi sigaba sokuthi uzoloku uhamba ushela because uma uhamba ushela usuku usafunisela yes so mase uthatha yini osayifunisela sekhona umuntu osomfakile endlini so nabo abantu besifazane ngiyabakhuthaza mina ukuthi abakwenza ukuthi benze indlela yokubabamba abantu babo ukuthi phela because namanye amantombazana asile yabo uzothola ukuthi wena indoda yakhe iyashela ngoba ithi iyaganga iyadlala end up eseyikhipha lo khona lapha endlini njoba isimkhipha nje siqala ifaka ichitho sekuba khona ongazwani ngento elandwe umuntu ngaphandle nje kwesizathu ovela usukela intombazana ngaphandle washela kodwa enomfazi uselanda inkinga lo yamuntu azozifaka lapha ekhaya because intombazana into ezoyenza izofaka izichitho ngoba ifuna ukuthi kuhlukane nina wena nalena yabona nje into ekanjalo so lokho engisho ukuthi nabo kwamele baphakame because akululanga ukuthi sowuphumile kwini ekhaya kini sowuphumile sowudu nomuzi wakho sekufunisela aqala phansi manje so uphuma uyi1 sozobuya phela mase kuthiwa soyawushiya umuzi wakho usubuyele ekhaya nomthwalo abantwana nendrumo olisebenzisa seline kwabanye abantu yonke lento sekuyiprocess kwake ekhaya manxabana usubizwa ngegama elibi lokuthi uyidikazi usehlulwamzi yabo so lungizani nje imizi yenu engingakusho imithi sakhona izinyanga zisakhona kusagaywa kugayelwa nina thina masigaya sigayele ukuthi thina sigayele ukuthi kusizakale abantu mfethu ikhona inkulumo engiyithandayo uthi uma ukhuluma ngokuvusa imizi yoyihlo it's not about ukuthi wena uthi mina abeze kuwena njengophungula kodwa uthi abaye kube laphi bendabuko ukuze iphele lento yokubulalana owesilisa belwesifazane ngenxa yeenga kodwa ke abantu abaye kube laphi bendabuko not to you ofuna uza kuwena ngeza kodwa ke iqiniso lithi abaye kube laphi injalo because ekugcineni engingakusho yabona mo umelaphi ngizokunika nje umzekelo even though umzimkhulu ngangikwazi kulapha wonke ngiyi1 ngihlula yabo kungangihlula even though kuthiwa abantu bakholwa kangakanani kumina kodwa ukuthi ngithi ngizolapha isizwe sonke kungangihlula that's why ngisho ukuthi okholelwayo kimi kunankinga ngiyazi kodwa nabo zikhona ezinye inyanga ezikhona ke makuba abaphume balwela imizi yabo balela ama relationship wabo because avibhlungu into yokuthi umuntu esevelile kini athi uzofika zolobola sekuyaba futhi useyathula ngenxa yokuthi mhlawumbe usetholenye intombazane ayibone engcono so nje kubalekile ukuthi imizi yabo bayilwele bayilungise because into efunakalayo iway forward ukuthi iqhubeke kuye phambili yoba umuntu wanini oyohamba ushintshanisa abantu besilisa nobushintshanisa abantu besifazane yabo at the same time ingakho ezinye zezinto zabantu zivaleka lokuhamba ulala because ukulala ku trick into ejulile ukuhlangana kwesitho sakho nesomunye umuntu abantu abahlukahlukene abanye bahudula izisu abanye baphunyelwa abantwana lama amadoda so abanye ulala so nje without isifo socansi nje kuningi ongavala impilo yakho that's why thina sithi abaganane wazi ukuthi uzolungisa inkinga zakho nomuntu wakho no bese ngasabanga khona amandla ngaleso sikhathi ukuthi ugane iba nomuntu nje straight ozomkhanda beyilento oyifunayo khola kithi ikhona insizwa ekuthiwa uLimek ibuza ukuthi mfowethu ungakhona yini umfuka phungula ukusicacisela ukuthi yini isandawana okwesandawana kujule kakhulu khehla omunye umuntu uyanathi language ezinyanga la into yokujula sesiyayazi hayi isandawana into ejulile yabo isandawana sihlukene naso kunesandawana engeke ngisichaze futhi engasoze ngasikhuluma njenga nenyanga ezinyanga inyanga ezinye izindawo zikhuluma so isandawana kukhona isilwane nje sincane singake sibizwa ngokuthi isandawana lesi silwane lesi uyakhona ukuthatha uboya nje bakhona ufake eglass namanzi ashintsha abe ready ne isona sandawana namafutha wakhona i-trick ukutholakala le yanto because usangathola isandawana into encane engaka mhlawumbe kubize 50,000 because i-powerful ekudonseni ini imali into engena kumagona ilethe sibiza ngokuthi amagona yenza biza ngani iscoop ngilithanda legama lescoop amagona ne
izigubhu lekungena ezigubhini lezokudonsa imali ungena einhlangeni zabantu befuna imali labantu mhlawumbe bamathenda nani yabo izinto ezikanjalo so isandawana iwona amafutha powerful ukudlula wonke amafutha for ukudonsa imali because even if masiphila sona sihlala kakhulukazi empuphini nabo sitsha nje sempuphu bese ufake sona asihlukani nempuphu isandawana so uzofaka nje lapha empuphini siloko siqulu ungathatha u100 ubeke lapha isandawana bese usibeke la bese uthi madela donsana imali uzothi umoya uzathi uzohlala la kusona yabo so isona ke ekulula ukuthi ngisichaze because abantu bayasazi so isandawana into epowerful yokudonsa imali angisho ukuthi mhlawumbe masigaya uhlanga lo labantu bamathenda siyakhona siyasifaya isandawana mangabasigaya izigubhu sasifaya isandawana masigaya mhlambe izibunge lezi ezishiswayo zabantu abana small business siyasifaka isandawana so ke ukuthi njalo ementions co kancane because usuke wenzela ukuthi nasi asibe khona ukuze impande yakhe izokhona ukuthi ibe powerful mfethu isandawana isilwane isilwanyana nje sincane nje sigaka sitholakala lapha emanzini ehlathini sikhona eSouth Africa mina ngizokutshela into ewana ngikaze ngasithola eSouth Africa mina okay and futhi le nto kumele ube ne connection like serious ube inyanga nje ube ne connection nje serious because akusiyo into etholakala kalula kumele wazi ukuhlambe ngoba iyahlanganisela isikhathi esiningi phofu mina because amandla wayo iyabiza into ukuthola mayephelele iyabiza so nginokuhlangana nenyanga mhlambe ezu6 lamakhehla lawa wona akanginika indlela ukuthi itholakala kanjani so kwaya mase ngoba sengikulesigaba siyakwazi bangixhumane nawo ngithole leso sandawana le asithole wona mina ngihambisa imali asithole asilethe bese kuthiwa lento encane bangisele nje into encane nje yakhona namafutha wakho lokho okuncane ngikwazi ukuyokwenza into zami umuthi into encane mhlawumbe ukhuluma into engakanani amafutha wakho nokuthola mhlambe uhalf webhodlela leli esiqaba into encane phela into engaka ukukhuluma ngayo into encane but ibiza malini leyo nto mhlambe kuyenza about 50,000 because i-powerful mosi wena engakwenzela more because igona isigubhu esizikhandayo phela uzothola isigubhu masisikan mhlambe so sibiza 25,000 sisodwa ne mhlambe usibize ziyashiyana ke nazo ngokwezithako zazo because ipiano li powerful isandawana is powerful so most of mixele zezinto ezikhiphe enye ibhomu uphinde uyozithwebulisa ngemoya ethile hlabele kanjalo so isandawana sifuna umuntu onebusiness noma sifuna umuntu okanjani noma ngenalo ibusiness siyadona isandawana siyakwazi ukuthi into zakho yabo kufana negona yabo isandawana angeke abanye basisebenzisa ke sisodwa but mina ngikholela ukusebenzisa sisodwa ngathi ngasithaka nemithi likhande into yabo enesiqine esisinzi so mina ngikwazi ukuthi ngisebenzise sisodwa ngiyasimixa nje for abantu begambling ngisimixe for amaphanda mukhuluma ngegambling ngikhuluma ngani ukuthi umuntu umebheja laba bheje efonini baya kulezi ndawo zokubheja yabo so naso siyakhona sisebenza kakhulu iyona nto yabona when ukemza ukudonsa imali iyona nto mina ngithi 100% sure powerful original sandawana not lezi zinto ozothola la emakhemisi original angeke isandawana usithole sesingaka isandawana ngeke usithole singaka ukhona okwangitshena ukuthi isandawana unesandawana 2 litre unamanga usho kanjani hayi omtshelo asixhuma nathi inyanga uyoba yimillionaire lo muntu uyoba yimillionaire serious uyoba yimillionaire ngisho ungathola nje isandawana mhlambe esona siphelele impilo yakho ingashintsha uzoxhumana nenyanga ezineqiniso ezizokhona ukukunika imali esiyakho yakho uziphuma nje ngezinto ezincane impilo yakho ingashintsha ungarisha no mfethu siyajabula mfethu mase siyela ngasemaphethweni sesizoyivalela into ngijatshuliswa mfethu iqiniso mfethu ukuthi yini le dala ukuthi mfethu iqiniso ufune ukulibeka ngoba linjalo because abalaphi abaningi abendabuko banokuthi nje bazi yonke into wena uhluke ngani mfethu because ekhathini eziningi unokulibeka nje iqiniso and kunoma comments ukhona uyawasho wathi le ndoda le iyasho into mangingayazi ithi hayi angikhona ukuyenza so kufana ukuhlola mina ngihloli yabo but ngiyakhona ukukhipha inhlanga zabantu abafuna ukuhlola into mangayiphiwanga kwamele enye into igift isiphiwo nje kwamele wazi ukuthi lokho ngikuphiwa yabona mawuzohamba ngento oyiphiwe ungafuni ukuzifanisa nabanye abantu uthi end up usuforce because ugcina sewulahla umugqa lokho kumele uhambe ngawo singaba inyanga sonke kodwa indlela yethu ayifani so mina ngihlule because angikwazi ukuhlola ne ukufemba angikwazi ungibulula angikwazi isho khona lento le uqubula angiphiwanga angikwazi yabo kunabantu so mina esikhathini esiningi lamakhehla anginika izinto ezijule kakhulu yabo
Yeah, mina ngisho ngithi babe ngokomqondo wami mina ngiphila emhlabeni wami ngokomqondo wami yabo. Because lento yokuphatha imithi naye awushintsha umqondo. Yeah, so ngiphila ngendlela yami. So ngihluke ngaleyo ndlela. Because into ebalekile ukuthi abantu abaphile and futhi sisebenzisane siyabantu bakamoya. Uyabona mangaba because yonke lento ihamba ngokukamoya. Noma uthi usebenza ngomoya. Nomuntu oprofethayo uprofetha ngomoya. So lo muntu oprofethayo kwamele phela naye akwazi ukuhlomula. Mase ngizokwenza konke lo muntu oprofethayo umsebenzi wakhe sekuzoba yini. Uyabo? Because imela abantu bahambe bothola ukuthi inkinga zabo zinjani bese abuyeke manje. Esezofuna usizo yabo. Because into ebhlungu yenzakala kuyenze ukuthi mhlawumbe umunye umuntu uyakhona ukuhlola kodwa angakwazi ukusiza. Yabo? Yeah, endapheke sithi mhlawumbe ngenxa yokuthi ke siphila esimeni semali esenika umuntu into wrong just because of ukwazi lokubona kodwa uyahluleka ukuthi enze njani ayisize leyo. Kubalekile nje ukubeka iqiniso ukuthi ukuthize angikhona ukwenza. Mina ngikusho efone umuntu ngithi athi ngifuna uqale ngibheke ngithi no if ufuna uqala ubheka hamba uyobheka. Bese ubuya kimi sosazi story sakho. Because mina angihloli ngiyahlaziya. Uzofika ufika ukhulume inkinga yami nje ngithi yazi into ethile yakwazi ukuthi yenzeke u1 no2 no3 no4 no5. Lesi simo sakho ngiyasiva kodwa asike sizama ukwenza ngolihlobo nolihlobo. Bese siyolalela kana kumadoda omgede lezi insizwa esisazinikwa nazo ukuthi zikhona ukuthi zisitshene something. Ungumfana omncane uyagadwa noma mhlawumbe ugadwa impande. Nanokuthi lokho kokugadwa angeke kwenzeke futhi ngamane ngife lento yokugadwa angeke ngikwazi ukugadwa cause ngizogaya kanjani ngigadwa and futhi kunezinto zami eziyisecret engamele zibone umunye umuntu. Ekumele ukunderstand umuntu okugadayo naye umuntu ngelinye lamalanga bangamthenga ngemali leyo ongamholeli yona end up esekubulalisa. So ngcono nje mina bangithole ngikanje mangimele ngife yabo because noko angeke ngize ngisho noko impande ikhona ngaba kade ngafa njoba na episode oqala ngasho ukuthi imoto seziwu2 engidubula for ukuthi ngife. So njoba ngisho ukuthi le ndlela izinzoyithinza ibeka kanjani inengqinamba zakhona. Yeah, so kwamele ukwamukele bese kufika isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni. Hamba mase kufika isikhathi zohamba. Bafunani why begeja kangaka ndoda and kwenzakalani? Engingakusho nje umhlaba esiphila kuwona ziningi izimfamona. Nanokuthi kunabantu abawugumbela kwesakhe abafisa ukusebenza bodwa. So lokho angeke sisakushintsha kwamele sazi nje ukuthi kunjalo sizophila kulomhlaba because kunezinto oyoshiya zinje emhlabeni ongeke uzuyishintsha nabafikayo bayofika kusaka nje. Sinenkinga emhlabeni ukuthi kunekhambi thina belaphi bendabuko esihlulekayo kwigaya sonke ikhambi lomonda. Akekho inyanga ekwazi ukulapha umonda. So lelo khamba sikakalitholi sisazoqhubeka siphile ngalo. Siphile nje lingekho. Nomlelo omhobholo alikho. Angeke uzulapha umuntu onomonda. Angeke uzulaphe umuntu angamfisela into enhle omunye umuntu. Mina ngiyangibona even kuma comment section ukuthi umuntu wangasekhaya hey lo mfana ngiyamazi umfana omncane hey useyinyanga nini asimaze inyanga thina la kodwa bayangazi just that ufuna ukuyongcolisa igama because uyabona ukuthi umuzwa le ndoda uyavuka ngalento yakhe. So kunabantu abathanda ukuthela inhlabathi eparishini lomunye umuntu. So ke izinto engamele kuzinake lezi empilweni abantu ngeke balandele indlela eyi1 bonke. Okholelwayo kwena uzokholelwa because as much as ukhuphuka kumele ukukhulunywe vele kabi. Ngeke ukuthi ufune impumelelo kodwa ubusaba izitha. Ngeke ukuthi uthanda impumelelo kodwa usaba izitha. La khona impumelelo izitha azikhona. Kunezitha. So kumele uku-appreciate lokho uzama ukuzikhusela by all means. That's the things ongakhona ukuthi uyenze. Without lokho leyo mohluleke leyo formula bazokuthola. Protect uzihloniphe ungahamba ukukhuluma nanomilaphi. Ngoba ngathoba enza mhlawumbe ipost yelo mfana unje ngaphenduli. Sengivala mfethu ngivala ngento engifisa uyigcizelela abantu abayeke ukuhamba belala yonke indawo. Abayihloniphe ngoba spiritually kunokulimala okuba khona uma uhamba ulala yonke indawo. Kunjalo kakhulu kuwa la ulimala khona abanye abantu uzothi mhlawumbe uhlangana nomuntu unezinto zakhe mhlawumbe uzothatha kwayile nhlanhla yakho encane osele nayo iyathathwa nenhlahla ngaleyo ndlela ngokulala nje bakhona ukuyithatha so kwamele nawe ubheke yabo nala ematshwaleni ngathi ungangabe umuntu uthanda ukusipha kakhulu uthanda ukuswishwa yabo just because of imali right sayidinga kodwa kwamele nawe bekhona izinto ozikhuselayo kuwena khona njengoba uzalwa wazala ufumbethe so kunabantu abanehlola kamoya abakhona ukuyibona into yakho uthe lo muntu uphethe likhulu azama ukuzisondeza ngendlela yothando kanti uzothatha lento kuwena understand. Facebook, Twitter, Instagram utholakala kanjani mfethu uma ngifuna ukuxhumana nawe nje? iFacebook ngiyekile just because of kunabantu abaningi abasikenywayo ngegama lami. Okay. Ngiyekile iFacebook, iTikTok
account yami le bene following eningi bayivala just because of ukuposta lezi zinto zokuthwalisa ne bayivala ngokuchitha igazi kodwa kune account yami entsha ebhalwe Dr Phungula by Dr Phungula okay uzoyithola nje Dr Phungula lapho nje kuphela lokho wathi ku Twitter angikudlali Instagram ukhona Dr Phungula bese lokho nje ngingakusho bona inamba yakhe ithola kanjani inamba ithi 0656298095 ngiphinde 0656298095 phansi le emzimkhulu thola le emzimkhulu nakuphi mfethu njengamanje ngisukile emzimkhulu ngizohlala eGoli for 6 months endaweni yaseTsakani extension 22 isizathu salokho ingoba abantu abaningi bebengakhona ukufinyelela kimi umzimkhulu ukude and futhi useceleni bebenokubala imali ukuthi le mali kumele ngabe banginika yona ilezo phelela endleleni so ngabona ukuthi because isizwe siyakhala ngokuthi awusho suvula isigodlo wena sikhona isigodlo esilight agama kuzothi maqhubeka isikhathi siyovula esinye isigodlo esizabe siseGoli cause wonke lo esizabe siseKapa wonke lo nyaka sifuna ukuthi abantu baphile ngiyazibophezela ngokuthi ngizola hamba lonke izwe mangaba kumele lapho kukhona abantu abakhalayo basabe abamemezayo kwamele ngisabele so ngizofika ngikhona eGoli ngizofika futhi naseKapa ngokunjalo kodwa kwamanje isizinze lapho engizinze khona ngizinze eTsakani lapha eGoli siyabonga mfethu amazwi amabili amathathu okuvalelisa ngingakusho nje ngokuthi abantu abazihloniphe abantu abazinakekele abantu ababe ne-vision ne-mission abazithemba bakholelwe kubona bangalilahli ithemba impumelelo iyafika noba kuthwila ngaselishonile into edalelwe wena iyofika ngisho ilanga selishona okokwakho ukuthi uzama ukuncedisana nayo uyiboost impumelelo yakhe iyofika noma ngabe selishone kangakanani ilanga ifikele wena ngoba vele wathe uzala umukhala wawumemezela yona uyifumbethe ezandleni zakho kusho Dr Phungula mina ngusazi wakwesibiya ngithi lapho ke khama onebusiness lakho ufisa uku-advertiser woza la ku-TRC TV bakithi sizoku-advertiser ilalona lihambe umhlaba wonke lijubalale usale kahle ngisaye enkosini umabhuti wesithathu wakwaDembe inkosi engadli inkomo zamuntu edlela nje imbabala nenyamazane ehlathini siyakubonga ngobukhona bakho inkosi kuyenze kahle danko